kiwa oyomo ni gari yete isiko ase ekenyoro kia Nyagiita kigotoka ase wodi ya Kiabonyoru ebunge ya Borabu county ya Nyamira wetera sobota kobo bwanyare ko babo gukunama enkeyo yabasege kegetambe bono Florence Nyakirario ogosoma ase skuli ya maigerio yobo bwene ya KMTC county ya Siaya ni gabere isiko asamatuka matambe abwase bona bodire abarai bari bare no moyobo gwanchoku ya gwesokia nabo igo kumuikange iryo kumosira korengana nabamwe abo ni korengana na mamu mwabo ni gobona goteba yabeire akongu kumuira ase skuru onyaka gosoka guchia Kito Vincent Monda na Mange. Sasa nimejaribu kutafuta usaidizi kwa kila mtu, nimejaribu, hakuna mtu sijapita kwake anisaidie. Ningeomba sana niweze kusaidiwa nirudi shule kulingana na taswira ya hapa nyumbani. Ningependa sana pia kuibadilisha kutokana na elimu nitaipata. Nelio kiriaje Florence Nyakirario karase kioreri kiabo ase kinyoro kia Nyagiita gakorokia inakiatemire kwerwanira ili gusenatori kurwa sobotindi bwemechande menge ere mwabo ekero nasoira senka yabo enka ya nyagusiro mugakaro Ong'eta nigo na monyore Nyakirario kari no mukebwo kwene kiobochenu asenka yabo Nyakirario no monyoro kobwato bare masokogoro nende no mworoki bwa semester ya kabere ase kurekoena na magiri yobo Nyagitari KMTC orosagia rwa Siaya bono iga tariki rasime niga goteba ustarendire chisemi asekeria goteba enkeye nigo bamenyerete obugima obutaka bobegete suti ni ka succeed kuingia first semester 2 sikufanikiwa kufanya mtihani nonya maramango bere kagusiro nekinyoro kolendo bolemero borega nigo bwagere Nyakirario asiririo gosemeria wokobo Munyagitari bwa mauga asobugima bwa nkyo. Babangu alikufa kitambo sana. Nimekuwa nikiteseka, mimi ni mlemavu. Nimepitia maisha magumu sana tangia nilipo mdogo hadi nikafika hapa. Kuna changamoto mingi sana. Ukikaa hapa nyumbani unaweza pata hata umelala njaa na hukutarajia kulala njaa. Yaani changamoto ni mingi ukiwa nyumbani. Kwanza ukienda kuangalia ni wewe peke yako umebaki nyumbani, una feel vibaya sana. Hata ilifika time ya mtihani nikaona ni kama sifai kwa hii maisha yangu tena kabisa. Omokebo gotema goikera barai ao ili kuligio bokonyi ni gotachiti koma matunda kulende ni gatigaire gakubwatise mamu mwabo umongina Divina Mura gochase chikonda ili gosembanyore kibakulia mamu mwabo tali na njira chinde echo chirakonye ndoto ya Nyakirario gotika kulimera gochenyanja. Sina school fees sai yako nyumbani, mimi nalia, hata nyumba yangu inanyesha. Nikienda hata hiyo kibarua sina uwezo wa kupata hata 200, napata 50 ama 100. Hiyo 100 sasa hata watoto wangu wanahangaika. Nyumbani inanyesha, siku zingine tunalala njaa. Asubuhi nikiamka ni kauji. Hii kauji hata kupata ni ngumu. Mugaka asirite 207 bona ninje bwekande ebi uno bikombo hata chichachi abande imebunango kora chikondo tindi kuenya harakende. Tafadhali munisaidie kwa hiyo namba 0718 578 997 inaleta divi na kechemba unsongo kama ranche nkonya rumwana uyo igale kerema akuira na nulira bokia amang'ana yakobekwa teneni amo nebyoma by'oburaria une ndoto ya Nyakirario nigesiomerete ngoro lituko nelimo lyoka abarai ao egati yabo yokorie ekerogo kiobo seneta county ya Nyamira omuinjinia Adams Mochenwa uyu bwesokire na gotema kwirania gosemeria senkeye asoko ba mabati enyomba nabo igendagira chibande bunia yamo ili gosena barubomba bwenere. It's very unfortunate korora a situation buneye igobono mokumina kinaikaga na sengencho story yankuna njebuna Mochenwa narora tigangike narora obokonyi bw'abango buna Mochenwa ndanyare kera tingonyara byonsi na enyomba asengencho enyomba buna mumaete nende buna batorokirie ibagotweru mpaka ba kunire sana bagotebekere mbure gotubotuko ibakora boka baratenena baragamba egere babeke enyomba nende nendagireye era abasuma matuko makega bamanye kwebanga egento nkoboria abarai bande bonsi pibanyamira county tigababwatera ne kesieke bakonye egere omwana oyo asome. This is a touching story ne bibuno bakonye bunobo ne liokweru buno murai naki
as a leader responsibility yao no gokonya abantu bari batari kwenyara ngwetera ogusirwo ko ya mateye yagokire na korokia omogokobo ababuna bachakire korokia gwanja kwabo nyasaba sese nande mutwara omoyo yu buna Adams mojeno ikire enke yani. Nashukuru mheshimiwa amefika nyumbani, ameonyesha usaidizi wake, na nitaendelea kushukuru na kuomba Mungu asaidie pia wengine ambao wanapitia shida kama zangu. Naomba pia viongozi wengine ambao wako sehemu zingine bado hii maneno kama imewafikia, muweze kufika hapa mtusaidie, tuko na shida kubwa sana. Muweze kutusaidia na mimi nisaidike nirudi shule na mamangu nyumbani abaki akiwa salama. Vincent Monda, Ensoko TV.